اندام دستیا هفسروکاتیا پی دی آلدار خلیل بحثا سالکش دستلاداریا ریوبریا شامی یا بسرکشی هیئت تحریر الشام دکه آلدار خلیل دیار کرد که دستلاداریا کو سالکه لسوریه جه چارەسەریya دموکراتیک bi dûr ketiye ango Sûrî bi tevahî ji çarەseriya demokratîk bi dûr xistiye û dewameke rastgir a rejîma behse. Aldar Xelîl dibêje ku hikûmeta heyî ji ber destwerdanên Tirkiye nikare biryarê jî werbigire. Ji ber wê niha Sûriye di nava valahiyekê de hatiye hiştin û ev yek jî rê li ber şerrê nû vedike. تو تمثیلیت آویج داخوازن گل سوری رتنهی یعنی او نونرتیا داخوازن گل سوری ناک برو واجبه او تکاری بیج وک پارتیا بعث لی چی بوی گهرتن تیده آلیوی راستگرن او ای خودی رینه یعنی بره بعثی ریاوان تنبون آنا ریاوان چی بو بخواه تیب ناف کرن گوه پایتخت سوریه لی پایتخت اولاده کی تکلیه به پرانی هرم سوری راحتن قد کردن و نکاره دوان هرمانده نونرتیا سروریا سوریه بک من اتسریده هرمن گو ترکا داگر کرنه که شام çok esilir bu bandora yani eve go ana Şam'e tane karın bahsa Şam'e و beşekiş hamaye bken hunekiş edlebi sale qadiya rejim hati ru xandın ledve sale de نه حکومتکی هفبش هات شکرن نه پارلمانکی هفبش هات شکرن نه کمیته زاگون بینگهین آنها سابنی بسینه نه او به هفبش هات شکرن و نجی پیمان گوهاتن مذکرن او پیمانجی نهاتن نکتم پراتیکی ده د سوریه دولو لهات گو لسر ناسنامه خوب کشتن یعنی جیکیت پرسد بیت علوی بس علوی ما سریویجت کنوید کجن یعنی اف هزینگ و آنا شام خسنه دست خواه بشیوازه که پر خراب نیزی که جواکا سورید بن و نتنه وسا لحرمین مثلا لشیخ مقصود و اشرفیه جی وسا کرن ایریشی تاخا کرن خواستم وان تاخا بگرن تیخم دست خواه یعنی مثلا اگر برخدانی چنه و با و همان کریارین گل برآوه کرن و الورجی کربانا بنابه شریعتی تتخواز وی ولاتی بریوه ببه سوریه نوسای ناسنامه سوریه جداهی پرتید هنه قانون اینگو چقیسی جنه تنه بکه به اراده بکه وی چیه تکن لی قانونا گو سوریه بکه دموکرات هینا دبی برا بمینه آنا عجله ناکن ترکیه دخوازه سوری بوک پرگاله کی بردوامی ترکیه حتی گو گل سوری دخوازه نابا خود دنک پرزگری که خود چاره سر بکه او ناهیله جبر وی دولت ترک بقاسی گو داخویانی انجبو هندری سوری ده حکومت سوری و قیز داخویانی اناد و هاتن اوانی شامی یک بشکی وی پلان سازیه و حتی جوانته و هول بدن گو اتفاق ما و شامی چینه تهادی تجمر دبی بلا قصد فرمان آوی و بریار آوی و ناون دای بگریدای شامی ای باشه که مولو کر زاگونا بینگهین یعنی دستور آوی ولاتی منا پارێزه قانون منا پارێزه و kim بپارێزه yani دوی ولاتی د قانونکی کتاب او پارێز نهاتی çêkirin yani وقتی tu bêje ez li paytexta vî welatî me û ez nûnertiya vî welatî tevî dikim û tu her pêkhatiyekî bavê kêlekekê û tu her nêzîkatiyek cuda ji pêkhatiyek din bike û tu xwe tenê esas bigire xwezayeke Sûrî heye xwezayek wê heye û taybetmendiyê wê hene pêwîst e di sala 2026 de vê ber çar derbas bikin gerek bêgo dem were derbas kirin nûnerên hemû pêkhatiyên Sûrî û nûnerên hemû heremên Sûrî li hevdûr hûnên û ji bo Sûriya nû bi hevdûr mûnaqeşe bikin. Yadin